Sekolah Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School Sangshong. Kalapun kat no ya ka school sports meet menta ka singi ka live potrik unailar arjar pesau. Haka bala pelong ya ka jela ka ki bafe kan tup ka jingatan telai le ka tug of war, ka basketball, ka wheelchair race bat ki de ka jingla ka. Round has won by the green. All the teachers, please be ready with the blind race. All the teachers, please be ready with the blind race. Let's go, let's go. Let's go. All green. The ribbon is going to the green house. The ribbon is going to the green house. Who will lead it? Who will lead it? Who will take the trophy? Who will lift the trophy? The green house or the yellow house? Green house! So the green house. This is the final match for the tug of war between blue house versus yellow house. Come on, yellow house, just for your friends. Pull it, guys, pull. Oh, it looks so easy. It looks so easy. Limited Pakistan with children with special needs. So, come on, Pakistan. Come on, Sharaf. Come on, my son, Jabir, come on. Race, Jabir. See. Okay, so Pakistan. Green house, that is by one Rihun, followed by Rizina from the red house. Come on, Amy, come on, Karna, come on, race, come on, Amy. Yes, come on, Ajan Pay, very done. Go ahead, Ajan Pay. Come on, blue, come on, Jess, come on, blue, come on, yellow, come on, blue, come on, yellow, Ajan Pay, yeah, very high, Sana. Nalo ke jingla ka jung ki khana school la yoru e ke jinga mari ta khmat na kalyang jung ki na hikai. Hakani ka sila ya urban play ya ka basketball court jang ka school do ba bante doleng do MLA jang ka mau kondraw. Ia kani ka basketball court lashna nakapisa jang ka director of sports and youth affairs hakapor balong minister uba bante doleng do. Nalor uba bante doleng do bolong u kongsan jang kani ka sports meet ladang ru uba bas kamera tatiang MDC jang ka Mairang bolong u kongsan sembut ladang ru u Reverend Idwin Noksi chairman ka managing committee Reverend LC Dengan Secretary ka Managing Committee Principal kini kai bat menjuru Secretary jong kasnong Sangshong. Sa sisian pat kapun pau gijing so komen ba ginyo no ban khap sisendon yo ni ribbon bat aku juga por ban pli ya kani mau sa jingkan mau gadak nakabenta kani
ka basketball court ang ni hapo school Mairang Duty Exclusive School. Dengan dokumen si kadai bagi don lang rangkan ang ni iba bat gulong i MDC principal ki pastor ki don lang ni. Hari ko por si sendan ngan kap no ribbon ngada ka jimple ni basketball court officially. Thank you, sir, for inaugurating basketball court. Boleh tu boleh. Boleh tu. Kung kada ka jing play ya kanika basketball court la pelong ru ya ka jela kai final basketball jong ki kena cenrang apa deng ke yellow house but ke green house. Bakran akan dikajalan kalian membak bantido lapan pau ke sokman akan dikajalan kebalau ai membau don ke bos sarkat minister lala ban pendep adalah ruban penteri kam nakam ta jong ke school shushu ulo ongru bakan di school namar bakan di school ke priang langru ki kena ki ban juduna hakit khotmen kumjur ki kena ki biang ke mat kaphan kadi hok ban yo e ke jarap lembag tinggi bos sarkar nakam ta junun kam ki ba pher Haju kapor ulang angru bakapor ba ulang ko menteri jang sarkar upe ilang nak mata karoi kapa jang baro ki konsensi mat kamlong ka badairu melihat silang kemat abadan haki bos sarkar Ngakan mau haki por ki blalek no kaba nakaliang pastor dengan bat katukan ni teman masan pastor kilawan po kamera tray kam jonga nagabenta ban pan jingarap Lingba ki scheme ki prepare naga government of Meghalaya. But kamtam hatu ko po ngadang bat kum minister in charge of sport. Kaba naga application ki makilabu siya nga. Kaday nagabenta ban how iya ka basketball court hangli hapo school ki trophy. Nagaliang nga jonga ngalayo iya kata ka application bat ngalapay. Bat katu kadila batay ya ke jinglong ke jingman jong ke school ke jongpi hadu bangan dayo ipat bangan dayo banyu kejat banyu i ya ke jinglong ke jingman bat ke jingtrai jong ke school apo ke jingalam jong kini gi rangba apo ke jingalam jong ki pastor jong ki nong hikai principal ba ka pen ya ka dono ke jonga But hakata ka jingray ka jonga banjit ban ay ka ni scheme nakabanta bantay ka basketball court ngasngo bagaday ka jing pertala ni jing persat mensil baga jing persngo nangnol pulong nga ba dalong kuno ya ka ni school ngahab ban let sitom ban punyo sanction but kata ka jing punyo sanction ka jonga but ka jing tay jong ka ni basketball court kala dep kum ni stamang in play Nasngo ayo lu play try kan rak bakhamlong la nei pilong deserve banyo ay ni basketball court karkum ke jinglong ke jingman jogan ni school ke jongki kamalong inclusive hadu kata-kata nakabenta kaniga sinong kadong gathay ke jongki bat nakabenta kaniga district of Pokoy nakaliang nga jonga kada sukuman wala nga day UMLA jonga maupun ro Handray nga sukumen bangayo ban kineri dikti banyarap lempat yaki pardo prasnam hapo
kejala lebih kejogo. Ngayo penyadon benta ban itu itau buat pi kum ke school. Kabang angai skam. Bagani ke school kat kum ke bangiyo halang ni. Ngarang ekran bagi MDC. Ngaung ka kham pair kendia. Nagiwe ki school ba. Kabang rajuyo ban lek. Yu kejat bandon kum balong kini ki program ki jongki. Kadai ka bakarpang adu tata. Ban ngangai skam. Baka sarkar ka ban phai khmat. Ban kamera ban no jingrap ling bagi skim di bofer kabang itip menta kata ka RTE, right to education. Ngiron kam ya ka quality of education. Ngisutu ngiyo snow ya ka ay ka ba kinongkran kilakran syakmat. Ya ka ay ka achievement jo ka di school ke jongpi. Kababun ngisutu bawat kibadan hapareng ke jingduna ka dukhatmat. Giyo bentalang hagani school. But umday na kata, kabasukumen ba kabasu tanat kalong, bagile iki examination ijong ki pass ba bakiwanra buram hagani school ijong ki. Abay principal ay nga ya katu ka memorandum. Nga supay tuktak. Mao ipi hidon hok banang yo sibun kiway pat kijingarap. Bat ya kata, kadai lingba kini kesini ke pemerintah ba nakaliang ke jonga, banganang keren ya ke education department, dan keren ya chief minister bakiapan high kemat ya ke school. Kabangang next time bakalong ke jingkerku ya ki long ying long sem, ki bamat ki jingget, ki badon ki kun ki badon hampering ke jingduna department, bakani ke school berkapediang. Bakala ban penai yaki ya kata ke jingdon kam ke bangiau ya ke jingnang jingstar ka puli ke dangli kadai ke badon kam kat kum keni ke juk ke pemerintah dang ba inla bania ban trai ban ta ban pentelon iki kam hijam lingba kata ke jingnang jingstar babaro nyebe henry ladam don pat kinong plilat kinong plilenti Nagim don pat kita kibalong kibingdu, isandu, dengan try nginumla banyak syakmat. Ring smuk kemen hadu katata. Bahkan ni kejingwan kejongan. Ba nakaliang jong ke managing committee kala ipet. Baki kuah ban khot bangide dal lang ikan. Bat ngada sukumen bangayo banwan hang ni kesni. Bahkan ni kanlong ke kubur. Kabangan yo ban ra apat. Syakiwai pat ki school, syakiwai pat ki jaka, banga dia tu kana. Ya kata ke cintri kam ke jong ini. Bat angek skam lengba kinang penpriang ni ke kubur, ki parlok nakaliang ki media house. Bakin UI bakin penpriang ni ke kubur, ke babha bakan ni school ke lale. Ni susu ladang ya keren ya ke history ke bala. Like no, ladang ya keren ya ke jing sedang berkenji persang di dalam school. Ngatarai menun bakoi perkat bahkan long kumbi malong kata. Nakajing don jang iway kena school mentangi don siya kesan sepatam. Bat kini ngawai di kamdai geje gede jing terai sitam bat kejing kerkujong mereka. Ia kan igasngi kabala penkot ia ka sport smith jauh senam araja arpusau bat kemjuru kajing play ia ka basketball court lapun fu penfieng dekat drill nak kena school bat kemjuru ka general choir dan ka jingruai nagi kena school jokan di school amchumna sam deki medal ki bashuthi nagi dukan lan di basna deki company hendai la sam hi deki kenja medal ki basna hi deki ne hikai bat ki kena school jokan di school deki ding bat ki lentang ki bla shna itna na nagalong ki gold medal ki silver medal kemjuru ki bronze medal bat kemjuru ki trophy ki basna itna na deki ne hikai bat ki kena jokan di school. Medal style. Good. Ini kan.
Hagan ka sports meet ajar besau ya ka maspas layo daga greenhouse but ya ka overall champion layo daga red house. I think Mr. Paul is ready to trophy. Good. You have to stand it back. So the champion of this year. The champion goes to Red House.